Sholawat sholawatan barokat barokatan ala Muhammad Rasulih wa ala ali wa Wih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, my back to channel NSP Project bersama saya Heri Mario SPD. Oke, sarjana pencari DP yang dimana aku berada, youtuber jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Oke, dan bagikan di share saja ke semuanya. Boleh ikut ke gue. Oke, selamat menyaksikan. Dadah. Hamdan li Rabbil alamin. Allahu Rahman wa Rahim. Qad qaruba fathul mubin. Wasami'un alim. Puji kagungan pangeran nu maha welas tur heman. Gusti mangka muka pura bagja. Allah ya Rabbi mantena maha mulia. Sholawat sholawatan barokat barokatan ala Muhammad Rasulih wa ala ali wa sahbihi. Salam sinareun sholawat moga netes ka Muhammad, nadrat ka para karabat, para ahli yang sahabat. Sholawat sholawatan barokat barokatan ala Muhammad Rasulih wa ala ali wa sahbihi. Salam sinareun sholawat moga netes ka Muhammad, nadrat ka para karabat, para ahli jeung sahabat. Hamdan li Rabbil alamin. Allahu Rahman wa Rahim. Qad qaruba batul
puji kegungan pangeran nu maha welas tur hemat Gusti mangkamuka urang bagja Allah ya Rabbi mantena mahaunia solawat solawatan barokat barokatan ala Muhammad Rasuli wa ala ali wa sahbi salam sinar solawat muga nadat ka Muhammad nadat ka para karabat para ahli jeung sahabat solawat solawatan barokat barokatan ala Muhammad Rasulullah wa ala ali wa sahbi salam sinar solawat muga nates ka Muhammad natra ka para karabat para ahli jeung sahabat